Hello Harja, fáilte arás go dtí an podchraoladh, eagra na hort ná a hocht atá an. Agus tá brontanas bug agam díobh. Tásúil agam go bhfuil an uam níos fearr. Mar cheannaigh mé mic uair. Cheannaigh mé mic níos cástasaí ach mic mai. Road mic is branda ionta é. Ribh seo bhí coppla mic agam bhí siad sir. Agus ní raibh mé sásta leis an uam. Agus tá an uam ionta táhairta. Go háirithe nuair nach bhfuil físeán i gceist. Tá físeán a hafadú agam ach bíonn sibh ag éisteart a bhain go minic. Mar sin tá fuam ionta táhairta ar podchraoladh dar nói. Déist mé leis, hafad mé písa agus bhí cuma a bhád níos fearr ar an uam. The audio seemed much better just from listening back. Sin é faoin uam ar Island. Rud eile iniu brontanas eile béidir, má tá tú ag arcarm, if you're watching me or YouTube, is dóithe go bhfeiceann sibh an madú ar mo gluúin. Ní mé céad faoin géad cinnte, ach tá madú ar mo gluúin. Ní má bhádú hain, ach is le duine i má hailech í. Ginger is anium D, is chihuahua í, is deer-headed chihuahua í. Tá si ionta bug. Agus tá sé gramar mar tá madú mór agam. Réitíonn siad go maiid le chéile. Ach tá méid tuairt airadaí faoi láthair le coppla lá anuas agus is brálaithí a bheith ormsa. A bheith ar mo gluúin. Ná bíam ag siúil hart leihí i mo láha. Tá sionnta bug, so is maiid leihí an teas agus comfort. Agus an geabhar tá an ní maiid leihí an geabhar. Agus má chop an taid ar nói cad té mar atá tú ar gaeilge.com. Níl an tagran faoi uam ná an chihuahua seo. Tá an tagran seo, ní mé cinnte faoin teideal ag golaníis, ag dul in is, ag golaníis, going in age, so aging, ná má chud lua fiheadí, ná má chud lua iheadí. Níl mé céad faoin géad cinnte an mó sé sin ceart inis, mar sin ba bhaithla mé a cheacail. Is maiile an dá teideal, aging, ag golaníis, agus má chud lua iheadí, má chud lua fiheadí, my early 20s. Sin an tower in you. That is the subject, the topic today. Agus bhí an smaointe seo agam ón tús. Tá lista smaointe agam. A scríomh mé solar thosaí mé an podchraoladh. Sílam go méid sé granmhar ag golaníis a thuirt ar an agran seo. I think it would be funny to call this episode aging because by daoine ag gaia, like daoine ní sin na mise. They'll be like, what do you know about aging? So ní mé cinnte faoin teideal go fóil ach bé daoine ag gaia nuair má tá an teideal my early 20s ar an agran fásta. So tá sé gramar mar tá is agam go bhfuil mé óg. Okay, ar dús. Tá is agam go bhfuil mé óg. And I've got my whole life ahead of me, as everyone tells you. Tuige mé sin agus tá mé buíoch a sin. Ach, when my sé bliana is fiche ama a milliona, so I turned 26 this year. Oh, actually, an bblion seo huí hard? Last year. I mi ibrain. Sin an chéad bhrethla ar a bhaithí mé níos sinna. Bhí mé am a dhéagór, an sin bhí mé fiche, má chud lua iheadí, my early 20s, no fiche hain, fiche dá, fiche trí. Ach, bhí fiche sé difriúil mar, you know, sin an bhliain dearannach de the mid-20s. That's the last year of your mid-20s.
And I know so many people would give anything to be in their mid-20s again. Níl mé gearán. I am not complaining, just to be clear. Wahí mé ní sinne ná smuoine mé sin ríise sin lom. Wow, seo an bhliain dhearannach de má mid-20s. Agus tá méid súil go mór le má bhreith lá a mí brain a ríis, bé mé fiche seart. So I'll be 27, agus tá méid súil go mór leis. Is bralam an eversin, and it just feels significant. And sin, you know, tá sofer má chud mal fichidí. My late 20s will begin. Dun dun dun. Ach, mar dúirt mé tá méid súil go mór leis. So, bhí fiche sé aisteach, mar hí mé wow. Tá mé óg, mé aonanta óg go fáil, ach, níl mé chóthóg. Níl mé chóthóg. Tá mé a gol aníis. Tá mé a géirí ní sinne. Agus níor wahí mé mar sin ribh sin. So sin an Jeffer. Mar a deirtear, imíonn an tam go gasta. Time goes by quickly. The time flies. And tá sé fear. I wouldn't say, oh, my 21st feels like yesterday. It doesn't. That was níos mó na 2 bliana ó hin. Harla cóid mhór rudaí. In dhé sin, go díanais. So, imíonn an tam go gasta, agus tuige mé sin inis. Agus maithí mé sin inis, so sin an Jeffer. On this note of my late 20s, aging, why am I talking about this? But waithlam lúirt faoi na rudaí a dóla mé. Tá mé níos sásta inis. Íriam níos sásta a an bhliain. Tá sé aisteach mar thuas seall, híos seall. Up a period, down a period. There's highs and lows. Ach, ar an iomlán, tá mé níos sásta. Ní wahíam a bheith níos óige. I don't miss being younger. Like, is maithlam ma is anis. Bhíthe 2 agus bhíthe 6. Is fearlam na hís na seo. Agus an seoí mé díobh cé. So I will tell you why. Seo díobh 2 rud a dóla mé from my late teens to in my early 20s to now, kind of, in that. Yeah, my late teens and my early 20s. Seo 2 rud a dóla mé. Ceachtain na móra. Big lessons. An chéad cheann. Is dóithe go mé aonanta soribh, mar is dóithe go bhfuil se bheith súil le no one cares, or, you know, it doesn't matter what people think, it really doesn't, or no one really cares. Ach, bé mé rudbug jifriúil dús an chéad cheann a ríhan lom, an chéad rud a ríhan lom, the first thing that occurs to me is comfort. Randomach nachhfuil. Ach, tá ciall leis. Tá brú ar bhrá cuma ghalanta a chur orthú. So there's always pressure on women to always look beautiful, or, you know, to look a certain way. And you can say, I don't put pressure on women. Yes, take a sin. No, ní chur an ahan dinne brú ar bhrá é sin anu. Ach, Courage brew ar a chéile. We put pressure on ourselves, but it's all, you know, that's not how this started, really. We're not going to get into all that. Ach, snamain, in media, sa tochi, in society, tá brew ar bhrá, tá sognéisisin. Agus chéan sé a bhaimart gan tá sa bhéir an olas. So it impacts you without you even being aware. Ar fáin am líonta, you know, tá sé simil mar in é banscoile bhí mé abalta smidú a chaithú ar banscoil. Is cuivanlam go raibh sketchamíní mór ar na cáilíní faoi sin. Bhí sketchamíní ar an smidú a chur ar banscoil. So, chudann smidú arm ahan lá ar fáid coppla bliain ar banscoil agus ní bheith an comportach gan an smidú sin. Bhí sé cracailte. Bhí crackan jazz ago. An sin óní sin éadí smidú grúig ránaí mé
na rudí seo thar chompord. So I chose these things over comfort. Agus is cuimhin lom sula rahan amach ag smaointú. Bheith níos comforty san eiste seo. You know, I'd be more comfortable in this outfit. Ach, sílam go méid cuma níos fearr orm san eiste seo. Mar sin roinní mé an feiste sin ag gcónaí. Is cuimhin lom go amach agus ní raibh mé mí comforta ag gcónaí. Ach, go minic. Agus bhíú áféile orm ach Yana na rí. So I would regret it, but I would do it again. And anish, is mailam cuma yas a chur orm. You know, is bralam 80, is bralam fashion. I mean, ní lánam fashion. Ach, tá ma stíl héin agam. Agus is mailam cuma yas a chur orm, is mailam gúni, is mailam gléisú suas. Ach, Janam kincha a bheith comforta anish. Kind of ties into no one cares or no one's looking at you. Bhí mé mí comfortach ach híl mé gro cuma níos fearr orm. Agus bhí mé ag géirí like go le bhaimar héine. Dóla mé comfort aránu. I learned to choose comfort. Arc an fictúr níos mó. Look at the bigger picture. Díri an fictúr níos mó. Focus on the bigger picture. Cudhór déna ceachtainna seo, comhairle seo, is rudaí iad a dearmuid go minic. Rudaí a deirtear sna Ceannaigh, na main, le chéile. Ach, inéad hamalt ní higann tú na rudaí seo, mar ní chéalaíonn na facail seo rudar bí. Like, these words don't mean anything after a while. If you keep hearing, look at the bigger picture. In my chas hain, is cuimhin go háirithe leis an obair. Beghraithlam obair bariart. I used to work too much. You know, nuair a thosaigh mé YouTube agus rudaí eile an sin bhí dúil agam sa Gaeilge agus a bheith ag obair leis an Gaeilge ná trí bhain na Gaeilge. Mar sin bhí mé ag géirí over go minic bhíú smaointe uaire agam gcónaí. Ach, bhí mé burnt out coppla uair. So, nuair nach míon ábalta rud a bhain a coppla rud ar my lista a dheanú ar lá a bhain, ní bhíon sásta lom héin. Bhíú díama mór orm lom héin, imní. Agus ní fiú é sin, like, sin mar gheall go nearna mé dearmid ar an fictúr níos mó. Nuair a cheasan siar agus darcan ar an fictúr níos mó, so when I would stand back and look at the bigger picture, bhíon bradal as am héin. Now, díri sé sin níos fosa thar na blianta, tá sé bhád níos fosa inis. Mar an amana ní bhíon sásta agus bradal as am héin, ach a bhíú díama orm go fóil nach nearna mé an rud ar my lista. Caithfí tú seaasú siar agus ghlac susanna. Ihe bhain má tá tursa ort, mana bhfuil tú ag éirí rudidir bí productive a dheanú. Bhíon na gcónaí a géirí a bheith productive. Well, bíonn sé bhád níos fearr. Sí sios arc ar an talafís ná scanan cibé rud is míon leat. Tá sé sin a bhád níos fearr dit nuair a bhaithíonn tú mar sin. In amana, you know, bíimiid leisciúil falsa. Sometimes we just, you know, we are feeling lazy. We do be lazy, but I think if you really try, you test yourself and you just can't get the fun you know, you're like, tá tú cinse, okay, no. Tá mé scrista, tá mé spianta. Caithfí tú susa ghlacu ar feadh ihe. I think, yeah, that's what I didn't realize. I thought, yeah, but I could finish editing this video, I could get the subtitles done, whatever it was. But I níor bhaithí mé go maithfidh é sin, bhí mé sása go nearna mé an obair ach
níor wahí ma chorp go mai. Susan bugga glach iad. Mar in the long run, that's much more important, you know. If you are a hard worker and you work a lot and you're ambitious, take those breaks when you need them, because they will help you to continue to be that way, ambitious and that, not burnt out. Ní chaife tú a bheith fodafa ag ahan rud. And this might sound generic, if I tamil, or if I nimlínta, bhí mé géirí a bheith, ní ra mé géirí a bheith mai ag ahan rud, ach bhí mé géirí ahan rud a dheanú. Tóirí mé sampla díobh cócraart. Is maithlam cócraart. Like, ní mishtalam, ní bhí meg dheanú rudaí ó one. I don't be making things from scratch that often. Is maithlam cócraart, you know, couple of béla a dheanam, my sásta lá, tá siad blasta. Is cuivan lom an amana bhí brew, or but I should be making this from scratch, or I should be making that, I shouldn't be buying it. You may can't be takeaway and takeout. I'm talking about like just certain things like, why don't I make that myself? Or why don't I meal prep? Why don't I make more complicated meals? Ruddy mar sin. Run my fish on and you, run my rangana, run my acliocht, glanu, blah blah blah. Ach, ní arna my junior costa, you know. I just made a shitty dinner. Dinner that wasn't complicated, that was junior shimply. Run to junior shimply. Mar go nearna tú na rudí eile. Mar go ró tú cho productive, cho grétha. So ní higlad ahan rud a dheanú go fodafa. Agus cudan daoine brew ar a nation dheanú, like ar na main hóisiilta go háirithe, like if you're not making your own blah blah blah, or if you're not doing this, you should be, and blah blah blah. It's like, yeah, okay, it's my lats and like tá an tam agatsa na rudí seo dheanú. Dóithe go rudí eile de héal nach neanan tú agus bechearta. You do your thing and I'll do my thing. In order to be productive and successful at certain things, you're going to have to cut corners with other things, and that's okay. Tá sé sin ceart go leor. Like, if I wanted to dedicate myself to cooking, then I would, but I don't. I dedicate myself to Gaeilge agus teangaithe agus rudí go leor rudí eile in my héal. Ní chaife tú a bheith fodafa ag ahan rud. Giama. Disappointment. Giama. Dóla mé seo tamil ó hinnis, ach bhín extrachailt leis ag banistú giama. Managing disappointment. Buineann sé seo le planana agus imachtaí rudí a bhíonn tú agsúil go mór lá. So things that you're looking forward to, really looking forward to. Banistú giama ghlacu le imachtaí agus ácadí mar atá, mar a bhíonn siad. So accepting events, occasions, whatever, as they are, how they go. Is fulam giama, I mean, ní maitle den your bí giama, ach bhí feibhór agam sin ar fáid na mblianta. Híl mé go méad an ihe seo bhaid níos fearr, ná híl mé go méad na cais leis na daoine seo ná a dheanú sin. Ke bé rud, this should have been better. Ní higlaat muinte mar sin bhhaithleat. Bhhaithleat go mé ahan rud spríúil agus fodafa a rís. Ach, ní bheith, and just ag glacu leis, accepting it, like, yeah, bí an ihe seo ceart go leor. Ní ró sé ar dói, ní ró crackar dói a gin, ní ró sé dochreidte, ach, bhí sé go bra. Níor hála dráthród ar bí, táid sábailte, sásta agus sinné. An bé íchananta eile, ná bé imachtaí eile, bé deisina eile. Just glach le rudí mar atá. Agus an cion dearannach agus is bralam an cion seo. So seo rud a chreid mé ó dag mé an scoil. Mar ginis má bhúnseoir religiún é seo do mar rang. So my religion teacher told this to the class. Is cuivanlam go raibh sí ionta mathúchanach in ar rang dearannach. Agus bhí si ag cíneadh rudbug.
agus dúirt si ná Ceannaigh dearmid. Ná Ceannaigh dearmid go jaw. Tomorrow will always be better. Tomorrow will always be better. So bhí si mothúchána, bhí si nervhíseach mar, bhí a seci go méid ag fágáil na scoile, ag gular an ollscoil, ag gul amach a saoil mór, and ba chuiban le hí na raibh an siise é sin. So dúirt si linn, tomorrow will always be better. Ná Ceannaigh dearmid sin. And that just stuck with me. Hatchin an mútear sin go mórlam bhí si iontach. Go hiantach. Tomorrow will always be better. Tá sé fear. Agus amar bí in a dhé sin a bhí droch lá agam. Nuair a bhí an droch lá agat agus tá is agat nach níróí sé níos fearr. Is droch lá é seo agus ní iróí sé níos fearr. Ach, sílan tú go bhfuil an saoil ar fad olc. Ní hílann tú gur droch lá a bhain é, sílan tú gur droch héal é. So you don't think that it's just a bad day, you think that it's a bad life. Scuiban lam droch leihan de méal. Leihan de miltanacha just níor báhí mé go mai ar thar ar bí. Agus smuoine mé sin. Rí sé sin lam. Tomorrow will always be better. Agus bhí sé dulí go fóil ach lá mé rá, okay? Agus na droch leihan de sin nuair a bhí an ábalta. Arcar an scanan seo agus téalaí go lua agus má thuí tú níos fearr amach. Tá seans nach méid tú ar bhain na mucha ach bé biseach ort. Tá mé chosáasta go nuirtí sin agus tá mé fisrach ar chuiban le duineorbí eile a rang é sin. Mar chudí sé, tá sé codú lom le 10 mbliana a chairde. Dag mé an scoil ar chríochnaí mé an scoil beagnach 10 mbliana óhan. So, sin iad na rudaí a dóla mé bhád níos mó na sin, ach bhí mé gurí coppla rud a insin stíamh. Tásúla go raibh sé úsáideach. Inis tú an bhfuil comhairle ar bí agad hain. Could dé rud a bhain a dólam tú hain? What's one thing that you have learned in it a héal hain? No, it a chud fiheadí in your 20s, but at any time, just rud táhachtach a tá fólamtha agad. So tell me, inis tú, one thing that, or more if you like, that you have learned in life that has helped you, that has guided you, that is good advice for other people. Tásúla gom gurhain sibh sult as an agran sin, agus bé mé canslibh a rís go lua. Slán go fóil.